mosima o le rap. Hoi wena man, o sa tsa o kena mo malobanyana mo, o santsane o bula di freeze. A o emele rona baholo ba hao re o bolella hore re ja nako mang, re ja eng nako mang. O kena mo kena ka di basenyana tsa hao, o ya ko fridging o batla o ja. O bana thimina ngeke ngidle. Uba anje kubani lo? Bani kamalakho wena? Mina ngiqave mina. Haliketle ke nena bashanyana. That's why man, that's why le tla mo isane ka pela man. Ke tulo ya rona ke tulo ya rona. Le utlwalla rona. Wangkudu. Hayi wena, khawume wena. Khawume wena man. Mina ngiqave wena. Ubani? Nawe sofile man, nawe sofile. Sifile bonke. Ifridge yethu le, sifile bonke man. Sifile sonke man. Hayi. Ngithanda ukuhlupha nina man. Bafane. Alitora saka mo liangwa. Le rasetsa apaka ka mo. Langwa. Ke nna mothoma o taka mo ka mo kareshu. Langwa. Ke taloko ba lena le nyoko ka mollong ke a le bona lena le nyoko ka mollong lena wa ngusha ene wena o ka survive wena mfana o ka survive ene wena khoro wena wa to tovelela le nyoko ka mollong le bolela yango ke le shelo le kwa ka nna ka mo ka reshu ka mo or else le tshela wana ka mo ka le ya ka mollong le nyoko swa apena ke tshabo go lisha ka bua ba le gadike lena ba le gadike o le di mashata ka mo le rasitsa batho ba bangwe ba robetse ga botse ene le manyokama ka hiso le manyokama a se le fellele scheme se sengwe sa lena le ka a se le fellele le jaga line le jaga 9 mo a le no jana go ngwe le rata wena small to mo di fridge le jaga 9 ka mo le jaga nako ene le ema ka line le tileng ka yona wena o tile lata wena man a so wena ka thomangela dijo mo yangwa le thele tjana yangwa o ba lenyiwa ka mollo ane fele Jesu mina iyakuzwa ngizomela umpura ke ngizodla nompura mpintsha uphi yena umpura mpura unthethelani wena unthethelani awone ukuthi kusasekuncane ke nifuna ukwenza imali unthethelani wena angifuni ukudla kwena angifuni wena emela muwe wena utogele matrepe emela muwe tshi plate yawo phaka uye maline uje utogele matrepe sasencane ufuna ukwenza imali asuyenzi uyenzile ke uyenzile ubotshulla di VSOP not the normal ones again ubodichulla kwelonyo ulele wena osari uNkulunkulu ngicela ukuphila waya why awacela uphila waya ucela imali le VSOP rufile man tolo to photography shamo o tobola ke tala tjena tjuwe braga mo re je dijo tša moya mo tobola ke tala ka tjena tjo di djang wena a choose yao e ta dija ka mo ka le dijo tša gago nyaka di je dijo tša e mona e je dijo tša di boy abla ke tala hemon asisantheni ngifuna impilo yasesantheni hiso hawu ngawari boy siyahamba la kusasa ngeke sihlale nabantu banje beka lo njani lo mubheke nje mubheke hey man wait up why you pointing your finger at me man I ain't even hear what you say man I'll come there and it's not gonna be nice you know me man this guy doesn't know who I am man